Pozdrav ljudi, ja sam Fic i dobrodošli na moj YouTube kanal. Ovo je prvi video, prvi motovlog u kojem ćemo se mi u biti upoznat ću vas ko sam ja, što možete očekivati na ovom YouTube kanalu. Pa evo, ako vam se bude sviđalo, subscribe-ajte se pa ćemo pričati. Vozimo se usred ove pandemije koronom, zato su ulice tako prazne i nema nikoga, što meni osobno odgovara, jer onako puno je ljepše voziti. Eto, iskreno da vam kažem, ne morate misliti na ono hrpu idiota koji tipkaju po mobitel i izlječu i uopće ne misle na vas. Pa onako sve je dosta to opuštenije i lakše. Pa krenimo možda nekim redom od mog motora. Motor koji vozim radi se o Suzuki Banditu GSF 650. Inače ovo je moj prvi motor, vozio sam i prije motore, probao sam i 600 kubika i 700 kubika, nisam vozio ljedarku, ali sve do 600 i do 700 kubika sam vozio, ali nisam nikad posjedovao. Prvi motor na kojem sam krenuo, kao i većina nas vjerovatno, bio je to Tomos APN6. APN6 Tomos, to je bio prvi motor koji sam vozio i na kojem je sve krenulo. U motoru sam se recimo zaljubio u motore. Čak sam i probao, prije nego što sam kupio Suzuki, a probao sam vlogat na Tomosu. Bilo je to dosta davno, realno, ali sam probao, kupio sam se neku kamericu, točnije, nisam čak ni siguran je li kamerica bila ili je bio mobitel u pitanju. Znam da sam nekako na kacigu nakačio i probao snimat, budem vam ubacio negdje kako je to izgledalo, bilo onako pomalo accurate. Ali, gledajte, uživao sam u tome, vozio sam i Apenca i dosta sam kilometara i sa njim prošao. Međutim, onda je, kad sam napunio dovoljan broj godina da polažem za A kategoriju, položio sam, kupio sam si Bandita, evo njega drugu sezonu, jednu sezonu sam ga vozio, drugu ga tek sad vozim, tako da relativno sam novi u svemu tome, ali polako naučit ćemo. Kao što rekoh, vozimo se u doba korone, u doba kad je sve zatvoreno i nema ljudi na ulici. Ja sam morao ići nešto poslom obaviti do idućeg tu grada, do mog mjesta. Pa sam dobio onu propusnicu, budem vam bacio i video kako je to izgledalo na tom checkpointu. Vi trebate propusnicu, pa? Hvala vam lijepo. Dosta zanimljivo nije. Mislim, nikad nisam morao nikom nikakav papir pokazivati kad bi iz svog mjesta izlazio do evo sad, to je prvi put, ali za sve postoji prvi put, jel? Evo ovako, čime se ja bavim? Ja se bavim fotografijom i videoprodukcijom, pa ćete na mom YouTube kanalu, osim što ćemo voziti mog Suzukija, možda se tu i tamo nekad i družiti, napraviti neki skup ako nas bude dovoljno, ako budete zainteresirani za to. Na mom YouTube kanalu moći ćete naći i pokoji video i o fotografiji, mogu vam i o tome pričati ako vas to zanima. Također video edit, Premiere Pro i sve te stvari zanimljive koje idu uz video produkciju. Ako vas bude zanimalo, ako napravim nešto u videu što vam je zanimljivo, hoću da vam pokažem, recite mi, napravit ćemo neki tutorial.
Imam svega, imam hrpu planova, imam i nekih epizoda koji su onako poprilično originalne, koje nisam još vidio da je iko snimao. Nisam vidio da je iko još tako nešto snimio i to ćemo raditi ovo ljeto ako se ova stvar sa koronom i svim tim ne smiri. Kako je lijepo voziti se kad su ulice prazne i kad nema nikoga i uopće ne moraš paziti na aute, ne moraš paziti na ljude, moraš paziti što radiš i kako voziš. Ali tako je lijepo kad ne moraš toliko paziti. Kad se ne moram bojati da će mi tu sad neki majmun koji tipka po mobitelu i priča sa curom izletiti, skupit me, a bilo je takvih situacija, vjerujte. Bilo je takvih situacija, nisam doduše nikad padao s motora, što ne znači da ne budem. Nisam nikad imao prometnu sa motorom, ali sam imao par onako situacija da je baš bilo jebote za dlaku. I moram priznati da nije ugodan osjećaj. Nije ugodan osjećaj i ružan je kad ljudi ne paze na tebe, to je baš onako grdo, što bi se reklo, jel? Grdo je, a mislim, mi smo najranjivija skupina na cesti ovoga. I jednostavno ako ne čuvamo se sami, niko drugi nas neće paziti. To je tako, s njim se morate pomiriti i jednostavno morate na taj način voziti motor. Ja? Sad, od opreme koju koristim za snimanje, pa krenimo redom. Kamera s kojom snimam ovaj vlog, radi se o GoPro Hero 7 Black ili 7 crna. Kamera je fantastična. Mislio sam si kupovati 8, ali kad malo bolje razmislim i isto što mi je jedan čovjek rekao, također vloger Slavko, možete ga i zapratiti, nema prevelike razlike, on ima 8, ako se ne varam, i uistinu nema neke prevelike razlike. Ja mu vjerujem, gledao sam malo po YouTube-u stvari o tome i zbilja ne isplati se dati taj ekstra novac za neku bolju kameru, jer ova je skroz solidna i dobra i poslužit će svrsi za početak svakako. Planiram u skoro vrijeme uzimati i onu 360 kameru, dakle Insta360 One X, ali isto o tom potom, danas sutra. Što se tiče mikrofona, mikrofon je jako loš. Mikrofon sam uzeo od mobitela, one slušalice, onda sam samo cvaknuo slušalice što idu u uši i jednostavno upiknuo u mobitel i snimam eksterno. Kakav će zvuk biti, pojma vam nemam iskreno. Nadam se da će biti dobar, da neće puno žujat. Probat ćemo ga isfenirati u programima kao što su Adobe Audition i Audacity. Pa ćemo vidjeti kako će to sve skupa ispast. Ja se nadam dobro, ali opet nemojte me držati za riječ. Biće kako bude. U početku ćemo se služiti s time, danas, sutra kad uspijemo, kad se smiri ova cijela situacija oko korone i svega toga, uzet ćemo malo bolji mikrofon i sve ćemo to dići na neki viši level. Na ovom kanalu, osim što ćete gledati ovakve snimke, gledat ćete i snimke iz zraka. Radi se o dronu DJI Mavic Air. To je inače moj drugi DJI dron. Prvi je bio Spark i mogu vam reći da nije bio loš, ali ga brzo prerastite. Ne u smislu da on sad nije više sposoban nešto napraviti, nešto tako, ne, odličan je dron i više nego dobar za ono što je namijenjen. Međutim, kad malo upoznate se sa dronovima i s tim stvarima, kad naučite jebi ga kontrolirati sve to, poželite i raditi neke druge kompleksnije stvari, recimo to tako, koje jednostavno sa Sparkom ne možete napraviti. Inače je moj Spark dosta iskreno loše prošao, jer sam ga zakucao u drvo i jedan je pao je za domovinu. Radio sam projekt i zeznao sam se, to je bila moja krivica, Spark je izgubljen, nakon toga sam si uzeo Mavic Aira i mogu vam reći da sam više nego zadovoljan. Znači, dron je čudo za novce, koliko košta, dron je čudo. Taj 3-axis gimbal je stari centar, ne mrda nigdje i stvarno sam prezadovoljan. Ako vas išto bude zanimalo u vezi toga, slobodno se javite, rado ću vam odgovoriti. I rado ću vam pomoći ako ikako mogu, isto kao što su meni ljudi pomagali i pomažu još uvijek. Nadalje,
kako pucka, jao. Rekao bi jedan, jao. Batica. Što sam još? Ajde, žmigavac jebote. Ovog je puno manje, inače ima puno toga da ljudi uopće ne daju žmigavac, nek sam voze ko muhe bez glave i zato velim da je ovo sad ova korona i to sve za vožnju stvarno spas, ne mogu vam pisati. Toliko se opuštenije vozim, toliko sam manje bez brige, više razmišljam o tome što radim, manje razmišljam o tome što drugi rade, a morate, pazite, ovdje je kamion sletio, zato ovi stupići stoje, prevrnuo se ima koji dan, ja nisam siguran je li neko stradao, nije, nadam se da nije, čak mislim u biti da nije, ali evo, valjda je dobro sve prošlo. Otić s kojim slikam, radi se o Canonu 600D, jako star fotoaparat, ali baš star fotoaparat, međutim, za uslikat dobru sliku ne treba vam neki ekstra dobar fotoaparat, važnije vam je koja vam je leća ispred, dakle o kojem se objektivu radi. Ja mahom slikam sa 50 mm 1.8, to mi je onako nekako idealno između, također koristim Sigmu 1750 2.8 f-stop. I sa ta dva sam predzadovoljan, trebao bi još nabaviti zoom objektiv, to će biti 70-200, ali o tom potom. I to bi to. Ako vam se bude sviđalo što ćemo mi raditi na ovom kanalu, velim vam, bit će dosta i tutoriala, bit će dosta vožnje, dosta pričanja općih stvari. Šta vas bude zanimalo također moći ćete mi napisati dole u comment sectionu, pa ćemo i to pokriti u nekim od budućih videa. Ako vam se bude sviđalo ovo što mi ovdje radimo, što smo počeli, subscribe-ajte se, lajkajte video, podijelite ga, predložite ga možda nekom svom prijatelju, možda se i njemu svidi. I ljudi, to bi bilo to, za sad ću vas pozdraviti. Bok!